Okuombeka ekanisa egi nikwijaho bwanyuma y'ebine kubanje bakashagamu kandi etarikurebeka kurungi. Tubaire omu bufunda kandi nsaba kutukwatiraho ebiri okugamba ntwetaaga ekanisa Nyabugasi. Abantu tuli baingi konka obufunda mazira mulani bwingi bati nsaba kutukwatiraho. Omukoro gw'okurundana sente gwebembirwe omu ishengyero wa Kyaka Central Honorable Tom Bright Amot. Bokogirora church ejo ekatandikwaho abantu buntu kandi bakatundaga any donation run fundraising ya mani muno kurango ekanisa ejo bagijyaho. Banyesire kwataniza nabo kurango twakora fundraising omukoro gugisagika kurango at least wagirufinga nikosole kwisa mukame kitinisa. Abisaleri bakakaguza Nabi Hagai habwo kuba kababaletira amakuru agarukugamba ngo bwire nibwo bunu bwo kwimuka twombekera ruhanga iramizo. Obwire tibuli nibwo bunu obwanyu obwo kombeka amaja ganyu agembaho mukagasakara na mabata gamani atekamu za tiles atekamu za siringi mukadikole tinga maji mukabyama nkabakama niko nyencha bukacha mukagenda mukasabira hantu nimuramya ruhanga yabahayiro obuguda mukamuramiza mukikaro yaho kirikamburo. Ente embuzi hamwe n'ebihingwa nibyo biresorwa kwihamwe sente. Omugani makuru abakristo mu district ya Shema barabwirwa kurekeraho kwetwaza ko bakakora eby'amazima agaragumeho no baraba barujuro mu magara genseji. Ebigambirwa kanisa ya St Andrews Chikonko Church of Uganda ubwo ba family ya John Charles Hastings Bikosa okurwa mu karere Shema babire nibijukishe bo wafiro mwako guhwire kandi omukoro guhabire muno kwasa amashomero mu district ya Shema Village Mobile Library ahabwo kugira ngo ishebo akamara emyaka kurenga 30 ari omushomesa. Kokani manisha injile ruhanga kugereza dero cy'ubutarbo na wabutenka okakora abantu bagira ngunanga kuyabanya ikiyaga kuchitereza. Nywani umwandiko somwami asingwire yajangwa akarwanirisho merere ne kanisa omburunje nachi no mbubi no harrede ombikwisha nchakare kurango twabirwanira antiro twasimbura ubwo bukosa kandi akabar principle de namanyita kora mbwene omshaka kora Omujenzi Bikosa akabaho principal wa Bushenyi Primary Teachers College yabaho lecturer wa Kyambogo University kandi yayebembera n'amashomero mingi. Ka family ye tukatandika foundation yitweta Bikosa Foundation umchange chite cyangikarire twakora community library zo mashomero gari hihi batwara yo digital information program yitu ine computers ine iPads kugira ngo abana abo mchanga chitu babone umugisha gukoresa computer. Aba batongwizeyo kibina cha Bikosa Foundation cyo gumeza mu kwera batarukwe base bishare byishomero hamwe no kwatara amashomero hamwe n'ibindi byinji. Fathers Union weba noha abadadi akaba Fathers Union leader for a long time with kanisa. Amakora gagasha kwa Philip Murangira na Michael atwakire.